جنابندان و چهان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجری رو 28 طبقه 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 13 آمده 14 امن و چند دنا و روزه پیشکش بکن دسپکچا سرنوچین ما هیئت دم پارتی چوگراوا ایمرالیه خبات کمیسیون دموکراسی خوشگوبراتی و پشتوانی ملی دروژه هفتمین ده بردوام دیگه هپیگه ناستامه گرلک شهید اشکره کرد دشنگاله لسه فکرین ری برا پو کم خباتا رونسانسا جنین ایزیدی دل ترخستن اسرائیل نزی شام اپراسیونا بجاهی داده سپیکرن دوباره دم باشگودارین هجام دست به برفریان و چین خودکن هیئت ایمرالیه دم پارتی چوگراوا ایمرالیه هیئت ایمرالیه پارتی دموکراسی و کیویا گلان دم پارتی جی پارلمانتر وانه پروین بولدان پارلمانتر رهای میتاد سانجار و پارزیر بروی قیاست سال فایک özgür Erol پکته هیئت جبو کار به بری براپوره هفدیتی لبیکه بر بگراوا ایمرالیه و وسبکتن ره هفدیتی ناکو ایرو پک وره و پشتی آوابونا کمیسیون دموکراسی خوشگوبراتی و پشتوانی ملی مجلس به هفدیتنا دسپکه لومات پایین کوره براپو تکیلداری کارن کمیسیون او پیواجویا چکدانین پیامن گرینگ بده ناوندر آگاندون چپمنیا هپگی بدا خویانی که شهادت گرلی که آزادی کردستان اشکره کرد هپگی راگاند کو هوری وان جودی زاگروس 18 حزیران 2021 نهرمن پاراسن مدیای شهید بویه ناوند واقعا شهید جودی کرد اولاد لهنگ اگلمه روشلات کردستان بجوش و عشق که مزم بشتر نوار فنگری لابو جروجا بشتر بوی حتی شهادت آخوه بو خودی تکوشینه که بینابر اخلاقی جمالبات آخواه گرتی به فلسفه آپویره کر یک او بو ملیتانه که عگید به سکن آخواه دن نظم آلنا و جیانه جوانتی آپوی برنگه که هیجا تمثیل کر خودی رحی فدای آپوی بو جبو هوری خواه بو پارزه خواه فدا کر ده سری ده مالبات هیجا یا هوری خواه ام جوالات پاریزین کردستانی همو یارن سرساقی دخوازن ده شخص حواله خواه جدیده ام جاره که دن سوزا ریبرتی و کردستان آزاد ددن تواهی شیده خواه ناستامه شیر جودی زاغروس و خایه کاوا هرکولی بناس ناو جودی زاغروس ناو دایک فریده ناو باو ناجی لورمیه جدایک بویا 18 حزیران 2021 ده لهرم پاراسا مدیای شهید بو ناوین در آگهاندون چپمنیا هپگی به برفرهی بحثا برخودانا گلین روشلات کردستانه کر او گود خلک مه هیویا آزادی یا قاضی محمد تمیزن دیشتیه تکوشینا ریبرا پوکر تکوشینا خواه اولاد خوین هری لهنگ شانت نوارفین تکوشینه یک جوان جی جودی زاغروس بو لگون ده بلاوه یه اورمیه لناوا مالباته که هیجا جدایک بو بشا زانستین روبری و آبوریه یا زانینگه اورمیه خوند لسر پارزامه ریبرتی خواه کور کرد لدیج پولیتقین اینکار و ایمهای یه لچرالی کردستان به هرس بو لسر بانگا ریبرا پویا سفربریه به تردید سالا 2015 ده تبلی نواره فنگری لابو پرورده خوین پیشی با آوهی که سرکفت بجیهانی تبلی خباتن کملن جوان بو یک جداخواز آویا سرکه او بکل باکور کردستان گریلاتی بکه ده انجام اصرار ده پیشنیا راوی حد قبول کرن و کادروی که کملن جوان بره خدا بوتانه دمه که لگه وره خبات مشاندن هر تم اصلا تکوشینا خواه مزن کر دنرخاندنه که خوده وها پکه که پناسه دیگه پکه که شوه که جیانه یکو دناو ده حقیقت درستی هوریتی و سامیته جبو اف بیوانن بنگین این جیان پکه که بگیهین گلمه بی اراده که بی سینور و داخوازه که بی داوی تکوشیا حتی کلیا شهادت جی هود ده ببه لایق هوری خوی شهید جبو مه میراته که تکوشینه لپای خوهش کو تجاری نه جبیر کرد جی فرماندارین هپگ زردش مردین قالا فرماندار اکادمین اپولون کوچرو اورفا کر زردش مردین دی بیجه هوال کوچرو دل سوز پیوانین ریبر اپو بو بسک نخوا بره و ریبازین خویم فرمانداری و هوالتی جبو مه خطکه هم والقصان نافري خسندي كهذا كما زندا فرمانداري أبولو ده فرمانداري تجيب حزارة هوال
پرورده کردن دم بیشن چند ملی شرد چند ملی پرورده ده چند ملی برپسیارتی همه جیان رخصنی برپسیارتی که مازن هبوز دگر سر ملی خواه من ندید گروه که مورال حوالی کوچر خراب يعني من هذه الروجه كي وصاب بمعد بو تم جوش ومورال بو هوالتيه كي خورتها بو هوالتيه كي وصا دامونه كي هوالتيه هبو د سردمه ای د تصفیه ناور خصنه دیجیده هوال کوجر تم خودی سنگ بو خودی پیوان بو هم بری ونات تم سکنه کی رابر دکر تجا تاویز نه دامل جانا رخصنه من پیوان رخصنه د مهمه دجمنجی کی تم رح کی تولدانی هبو رحکی ای برخوادانی هبو همه سردم آده و همه پیواجو آده اول کوچر آده براسید سگنا ای آپوید رابر کریه او وقت شورشگره کی ای مگود ای آپوید تفدگاریا ام بیجه تجاری جبو خواه وسا تنازل ندکر تشتی وسا ارزان تشتی وسا سراسر شوار قبول ندکر گلک تجربه گلنگ میناک مگرتن وقتم به تارز ریوبرگی تارز فرمانداری رای حوالتی دی گلنگ میناک مجهوال کوچر و گر داویجی امی خودی کد و خط حوال کوچر و عرفابن Komisyon Serokên Beriyên Meclisê guhdarî kir Komisyona Demokrasî Xuşkûbiratî û Piştevaniya Millî ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd li Meclisê ava bûye civîna xwe ya heftê min li dar dike. Serokên Beriyên Meclisê beşdarî civînên komisyonê bûn. Serokên Meclisê Numan Kurtulmuş got Serokên Meyên Meclisê yên ku tecrübeya demokrasî ya Tirkiye û meseleyên bingênên Tirkiye di tevaya jiyana xwe ji nêz ve şopandine û ji bo çareseriyê hewl dane ev ve xwendina komisyona me qebûl kirine lewma spasiya wan dikim. Deh serokên meyên meclisê îro li vê derê bimerene. Sê serokên meyên meclisê jî ji ber pirsgirêkên tenduristiyê me nekarî wan vexwînin vê civîna xwe. Di rûniştina destpêkê de em ê li 5 serokên xwe yên meclisê guhdarî bikin. Lê gûrî tecrübe temel û demên xwe yên wazîfeyê em ê mafê axaftinê bidin wan. Eger di nava 20 deqeyan de karibin nêrînên xwe bimere parve bikin ve gelekî kêrhatî be. Di rûniştina piştî nîrû de em ê ji nêrînên 5 serokên xwe yên meclisê zûdê werbigirin. Endamên Dem Partiye yên komisyonê piştî axaftina serokên baroyan axivîn piştî seroka Koma Dem Parti Gülistan Kılıç Koçyiğit axivî Gülistan Kılıç Koçyiğit xitabî serokê komisyonê Numan Kurtulmuş kiri got armancek me sedemek me ya ve kombune heye. Divê wateyê de ez dixwazim hişyarê rêbazî dubare bikim ku ev rêbaz carekedin nê dubare kirin. Hêvî dikim hişyariya we jî ve divî warî de bibe alîkar. Bersi dayına meyvanên ku tên vir ne erkê tu parlamenterekî ye. Ev der ne civata giştiye em jî çalakeke siyasiya civata giştî nakin. Dûre heberdevka HDK Meral Danış Beştaş xitabî komisyonê kir. Meral Danış Beştaş balkişan ser kriza zimanê dayîkê ya di civîna pêncan a komisyonê de got em her firsendê de dibêjin em zimanê aştiyê biaxivin û em aştiyê di civakê de belav bikin. Lê di wê civînê de destûr nayê dayîn ku bi zimanê dayîkê bê axaftin bawerî jî qels dibe. Ev mesele pir girîng e. Diqada giştî de astengî li pêşiya bi kararina zimanê dayîkê heye yanna. Em ê vê yekê di civata giştî de nîqaş bikin. Lê ez tiştekê bibêjim. Di gorî xalasiyan a destûra bingehên diqada giştî de tu astengî li pêşiya bi kararina zimanê dayîkê tune ye. Yani li vir dema em bahsa aştiyê dikin tu astengî li pêşiya dayîkeke tune û divê tune be. Heberdevka HDK işaret bi rewşa girtiyên nexweşî kir û ev peyamda. Divê girtiyên nexweş di zûtûrin demê de werin berdam. Dema em bahsa çareserî aştî û demokrasiyê dikin mirovên di girtîgehê de bi mirinê re rûbrûne ev nayê qebûl kirin. Divê mijarê de jî hevalên hêja. Divê komisyon îradeyek xurt demil dest nîşan bide. Namzeta Bereya Serokatiya Sûriyeyê daxwaza dîtina rêber Apo dike. Foruma Azadî û Aştiyê Ewropayê destpêka 5 Hezîranê kampanyayê ez dixwazim bi rêber rapora hevdîtinê bikim da bû destpêkirin. Di vê çarçovê de kesayet û rêxistinên civaka sivîl nameyan bi daxwaza hevdîtina bi rêber raporê ji raya giştiya dewletê re dişînin. Namzeta Bereya Serokatiya Sûriyeyê û lêkolîner dat qanûn
جی راگهاند کو ev pişkiriye de kampanyayı dat kanun dibêje ramanên Rêber Abdullah Öcalan hêviyê dide mirovan ev xwedî hêza pêkarîna aştiya li rûşreta navîne divê fikir û felsefeya Rêber Abdullah Öcalan li her derê belav bibe hevdîtina bi Rêber Abdullah Öcalan re êdî ne hewdaneke sembolîk e armancek şember a hemû kesên aştîxwaz û azadîxwaz e em jinên ji çaraliyên cîhanê bangek dilsoz ji Wezareta Dadê ya Tirkiyeyê dikin ramanwer Rêber Abdullah Öcalan berde. Li Şengalê li ser fikrên Rêber a Po Komxebata Rûnesansa jinên Êzîdî tê li darxistin Komxebata Rûnesansa jinên Êzîdî bi pêşengiya tajê bi beşdariya 200 jinên Êzîdî û Arab dest pê kir. Piştî rêzgirtînê berdevka dîplomasîya ya tajê Suham Şengalî xêrhatin da jinan û got em jinên Şengalî bi paradigmaya Rêber a Po li welêt û dervê welêt muhra xwe li gelek serkeftinan didin. Em divê Komxebatê de bi navê jinên Êzîdî û civaka Êzîdî silavên xwe ji îmraliyê re dişînin. Divê serdema nû de Rêber a Po bareke giran danî ser milêjinên Êzîdî. Em ê divê çarçovê de têkoşînê bikin Rûnesansa li Şengalê bi ser bixînin. Suham Şengalî herî dawî got em ê divê Komxebatê de nîqaşên girîng bikin û encamnameyeke girîng derbixin pêş. Pêvajoya ku em têre derbas dibin girîng e û divê jin pêşengiya pêvajiyê bike. Em dixwazin weke jinên Êzîdî bi awayeke azad diyalog bi Rêber a Po re bikin û pêre azad bijîn. Em daxwaza azadiya fîzîkî dikin û em ê bibin parçeyeke girîng ya têkoşîna azadiya Rêber a Po. Piştî axaftina Suham Şengalî peyama Rêber a Po ya ji bo Êzîdiyan bi şêwazê sinevîzyon hate tamaşekirin Komxebat dewam dike. Têjekê ji bo rawestandina cezayên îdamê bang kir dewleta Îranê ji bo cara duyemîn cezayê îdamê yê Şerife Muhamedî erê kir. Şerife Muhamedî çalekvana jinê û karkeran e. Di sala 1979 de li bajarê Miyan ê Îranê ji dayîk dibe. Malbata wê paşê derbasî Kerecî dibin. Şerife zanîngeha Tehranê diqedîne. Zewiciye û zarokek awê heye û di sendikayan da mafê jinan gel û karkeran parast. Ji ber tevlî çalakên jin jiyan azadî bû li hemberî zilmê dengê xwe bilind kir kanûna 2023 da hate bin çapkirin. Rejîma Îranê wê avê tûje yek kesî da ku teslîm bibe lê wê serî netewand. Dadgeha şoreşê ya bajarê Reşt a Îranê çarê tirmihê biryara cezayê îdamê ya derbarê wê de erê kir. Tevgera jinên Kurd a Ewropayê ji bo Şerife Muhamedî daxuyanî da wiha got. Şerife Muhamedî ji ber tevlî çalakên jin jiyan azadî bû hate girtin. Li dijî qetilkirina jina Emînî bi pêşengtiya jinan bi taybetî jinên Kurd berxwedaneke mezin çêbû. Jin jiyan azadî weke sembola berxwedana jin û tevgerên jinan li cîhanê bû duruşmeyeke gerdûnî. Dewleta Îranê dixwaze her kesê tevlî van çalakiyan bû bi îdamê bitirsîne. Em biryara rejima mola qebûl nakin û divê Îran demir dest dev ji vê biryarê berde. Em bank bi saziyên navneteweyî dikin berpirsyariya xwe bigire. Lê ku dibe bila bibe em ê bibin dengê jinên ku zilim li wan dibe. Em li gel Şerife Muhamedî ne azadiya wê azadiya me jinan hemûyan e. Bank li jinan hemûyan dikin li hemberî vê biryarê dengê xwe bilind bikin û bêjin raweste. Li Mêrdînê heşt mehên dawî de sê jin hatin qetilkirin sedema mirina 23 jinan jî nayê zanîn. Latifekayî meha Çile, Yıldız Cam, Adarê, Gülten, Bakan, Tabaxê jiyana xwe ji destan. Hat gotin ev jin întihar kirine û bi vê awayî li ser bû yerê girtin. Lê mirina Muater û Leyla Işıktaş ên xuşkê hev bi gumanê kes nizane çi bi wan hatiye. Parêzer û endama Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD seher acayî dibêje di demên dawî de hejmara mirinên bi guman zêde bûye. Em li van çend mehên dawî binêrin em ê bibînin em di demeke tirsinak de dijîn. Berê dema jinek dihat kuştin yê dibû sebeb hebû me daxwaz dikir werê girtin û darzandin. Lê niha jin tên kuştin yên bûne sebeb nîne me ev di doza narên güran û rojîn kaba îşte dît.
Berdana Halil Ay ji bo sê mehan hate talûq kirin. Halil Ay li girtika hejmariyeka tîpa feya bi ewlekariya bilind a Tekirdağ tê ragirtin. Tahliyeya girtî Halil Ay bi hinceta ku têkildarî pêvajoya Ajdî û Civaka Demokratîk şîrove nekiriye ji bo sê mehan hatiye talûq kirin. İnfaza cezayê Halil Ay di noseyê tebaxê de temam bûbû. Lijne îdarî û çavderiyê di civînê nirxandinê ya derheqê Ay de îdaya nebaşhaliyê kir û tahliyeya wî ji bo sê mehan din talûq kir. Lijneyê ji bo biryara talûqkirina tahliyê Ay hincetên weke poşman nîne di qewûşa girtiyên siyasî de dimîne û di salên berê de tevlî çalakiyan bûye nîşanda. Lijneyê di biryarê de bi hinceta nebaşhalî tahliyeya Halil Ay asten kir. Li Ürdünê şandê reveberiya Xweser û Amerîka li hev civiyan. Di hevdîtinê de pêkarîna peymana dehê adarê ya di navbera fermandara Kiştiya Qesedê Mazlûm Abdî û serokê hikûmeta Şamê Ehmed Elşar hatiye nîqaş kirin. Li gorî agahiyên ku hatine bi dest xistin di hevdîtinê de danûstandinên navbera reveberiya Xweser hikûmeta Şamê de astengiyên derdikevin holê û çarêseriya pirsgirêkan hatiye gotûbêj kirin. Di çarşoya pergala nenavendî de mijara entegrasyonê hatiye nîqaşkirin li ser çawaniya wê hatiye rawestandin. Her wiha hewdanên ji bo hevdîtinên reveberiya Xweser û hikûmeta Şamê berdewam dikin. Artêşa İsraîlên nêzî Şamê operasyona bêjahî da dest pê kirin. Balafirên İsraîlê êvarê 27 tebaxê êrişî baregehên leşkeriyê nêzî Şamê kirin. Navendê çavderiya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê derbarê mijarê de daxuyaniyek da. Li gorî daxuyanî li dijî navendên cuda 6 êriş pêk hatine. Di êrişan de herî zêde çayê Elmaniyê dora bajarokê Kiswa hatiye hedefkirtin. Lê derbarê encamên êrişê de heya niha hikûmeta Demkiya Şamê daxuyanî nedaye. Çavkaniyên herêmî ragihan ku kuştî û birîndar hene. Heman çavkanî dibêjin di êrişan de 6 endamên fiqraya 44 hatine kuştin û sisê jî birîndarin. Di nava çekdarên hatine kuştin de fermandarek jî heye. Delegodan jemenûçê nîroş pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.